Karibu wenge motango yonsa. Tia sandi mwana. Ndiye wa mayane kupika po. Nako ndocha ne sabyo. O mabaki yako ni jamu. Numere ilovi. Ume egala ilovi. Negala ilovi. Mwa. Ilenge ndiye akuya nekala nako. Wote nekala nakusaidizo. So uyuma ilovi, uithi ilovi o umete nako. Wote. Musina wote. Kure makoene. Nakuchambeke kuno naku. Elema. Okay. Yeah. Sawa. Nalo kuna story na kumudhana omundi. Utolese mondo meke bathokanyo. Pe wazino waku wita wasiani otambwa muno masiano ndo balambumya na kumbetea ndeko. Akumete ba. Actually Steve akabambambela abantu bawo. Ndio kuna wanje space ndi na pemba di 9 volume 1 imando ala mawetiwe na channel jo actually chabutiwe ebindani ndo ko inawadhiwa ni utambwa muno masia pe ndo nonete ngayekite then wadhiwa pa kana then wa industry yakwa lakini ila ni channel chabutiwe nyana changanyikiwa. So lo kwase ni utambwa muno masia ndo abala wambumye ndo kwamboma naye akumete ba. Actually wese nyana yo modhengi naye muchongi yombe ni nyana muchongi naye omondo ande na no balanga pe no ngayambeta na itindo ila na tinda nasyo na ambumyo kula na tinda ko toku ambeto kene na ambeto kuchongani na non ande side eno ngena nyana atangewa ila na atangewe ni non ngayambumye bantu pam yani bantu babogu ande bantu basiyo yuti mna ini waliwani utambwa muno masia ayuwe mutange nyene mutange Steve onani okuvaya wese ata kana mutange wese ata nyembe mutange nyembe ne bane mutange wewe ata niza kuona sia uketha wishwa we mutange asi don't know gera yinye mwema yani umana hata we mutange niza kitu ma wende to utembe to wewe we mutange wese actually nyelanda mutange yala na mundu andi ebindani kala ata mundu andi ela ata baba ela no kinya na moti ya mundu aye onde na tie mundu aye ne ka mathoku na tie anya na atange wana na mwa kugela atange wani so pe mundu ala ne ka ebindani yala ne ka na tie na ka kweka mundu asu ne ka wewe sebe mundu ote mutange utathenga na utachonga natia wese ti mutange so that is the thing wese atakana we mutange nono nyana moyo na nyembere na ambiyo twa na namwa kutangiwa na namwa tia mundu ala ne ka ni kenda withi ne no sa yeso na atangiwa obala ndangiwe nono ni omutangiye pala jindangi iki wangu landangiwe sindu isi nyene mutangiye lakini ndizi mundu andala me bautemo na ata ndizi wangu na wona ata pei wangu si anata sia kutangiwa ndo wase yani omutangiye wala omutangiye kiwango kele omutangiye ewe se mwema we se ya omondio ta payo mabishop kwa malevalent matangiye wiwango tofauti wiwango sio we ya wiwango ti sawa Tisa, what is the biblical reference of that? Like, ni pe reference ya kutange oiwango sike bathukani. Then wa Biblia ikana no nikendo weka akona kona. Ethani reverend. Nota mutange muno kwe deacon. Kana how does that come about? Wese nye mwema Steve by the way nae muchongi. Yora mbali kani. Nye nae muchongi. Na ndiye ni kalanda chongete. Na mulevi yu mbena na mulevi ebinda mweso kunyoa nyotende na nyite 2021 wineta wadhiwa ninete wadhiwa maundu ala ma wetiwe saizi wina gospel golyara we ndikwati no golya 2021 wineta gospel no wanywete ai we golyara niki niwe se kukwambie kuna gospel otambelo tangeo yo omonde ango tabia kendo yo omonde mono no tangi yawa na wa tangi wa ala mondo weka wenda utie tombola ndo to no tie mo ka jawa ndo tiecha ai ga binna oti ombola okati ombola
wakati yombola niki na binda Yesu mundu abuwa kana ewa ndukathikwe kana ingi kana abuwa ukona sindu cia thelelavu thina ni itindo ila na tinda nacio ula mundu umwe wenda imoni cia likanguluweni we imagine kega umwe bu mayo mwe igecothera later wes ngurabia kendo thina ni itindo ila na tinda nacio okay uwe thiabe binda muno gwikwa baye na yuna kukombola ombola yuna kila ethani na munana wakwa na pe 20 take wisa na actually there mundu akotwe so umalo ndise thio ndinie no kwatia lakini ndo ndiete kila kitindo ombola na ndo ndiete neso tiobyo na neso yu ngai yeso nenge kitindo ba kwa Yesu ayuna kwara na ndo mailengelani yuwe sasa yu mundu ayu andala ndinda na mundu ndio mbea tungo no kwatia yitu isaidie no na ipuibona sia kuelewa yu tangi yo ni nyona na tangi wa yuna umako yewe zedi na kwa mano ambia tutine tio tine wewe wega aya na yuba hawa sia pa levels Biblia sia kwa kuthago Kristo no tuthaitie na yu twaike binduni na yu mundu ne chombe chao bibandu ku mention kana pe kutangi wa levels sike bagokanyo pe chance ukesethia deacon na bishop matangi tofauti kwezi batengemea nondo wewe wa mono ambati wezi nyende manamu ambati wa chewe kala pe kwata kila ni utangi no utangi ona mwana munini o mutangi da rangi wa bishop taleba lende ando mama ili ai wango utangi wa level yeba nyingi kitenda ni mutangi nyende wango nyende mutangi nyende na kiwango na wendo bikia kiwango kiba cha utangi cha wana simbe wetu. Okay. Hallelujah. Aya. Wathi ni usuwa ni utambua muno masia nundu abala mbumia na kumbetea ntheko. Wathekia wacho? Actually, hangu rabie. Naonenge historia ya ba ye bindani na chonga na nusa na una mondo wala matema sio. Wese mondo ateto nchichi wakula choya no mwana angania. Aya ugethia thani plot bilatu ikala ni mebuli. No ba ikala ugethia ona nduikilo mana nakwa. No ngia kana nduikilo kia kimbe cha gune. Ningina ne ugwa mulebi na olomwe. Wese kana ndo no kwete yo simu na wanga onenge ngakuya. Unengo bibiti. Ngatia. Namba ni kakwelok. Pena dina. Ya ko isayo nje ko ndo ndanoka ngoti yo simu no ethia bacha. Simu na mwana ne munenge siliki mana tano ndane zo ndongi ambesa hii. Kana ne tesimu. Wethia actually sino nje. Ko wathekia kuchonga na kunywa. Na meganilia la ne kana chevi ndane ye olile. Ye olile. Okay. Ye olile. Thinu wa wathi waku ni kana mundu ethe successful asia sindu ila sitevo thinu wa for example etha thinu wa industry ya kota misukuti akaisia sindu ila itevo thinu wa misukuti na either flavor tofauti kana mundu ala mate yani thinu wa misukuti aka solve the nosu na ende ukesethia ni wa kwata market ni chao wona kitendinu wa music industry na wathi waku ukwenda kuete ni chao mpya uko introduce ndeno wa music industry nikenda wisethia ando nimekwenda kukwithukisia nondo ethasi ndo cio ntheni bwanene ando mabika abandu gesethia ne maboeka so weta Jackson Mbithi ni chao mpya ukwete ndeno wa wathi you actually asandi Steve you nyegela you kela you ni amoende ndeno wa win wakwa Yunya ni na wathi kwa ndo ebinda thile na ndo bepa wangu kosia. Yunya ndigala ndeka gito tunga wathi ya ngakita kwandika wathi o ngananga ine. Ngakuya ni na mwaka muimanda record ni olea. Okay. Na dia ati mbadi nkosere kana pesa sio dio record. Lakini nina wathi na ebinda. Ndo be wathi actually kinini channel chicha butiwe. Pe wathi 98 banki pe wathi 98 2023 pe wathi 98 2023 wathi waimbia wathi mweo na wathi ndina actually ina minute almost mia ine tano tantatu nda record na hiyo beba wakiango sia na ambia ni record wathi mweo noyo wathi waimbia tio
wathi wai mbiatio ko le ba what about you ma yona they yona koneze when about your channel mwema so nikenda tulike what happened to your channel actually pe kimana chani mendete na maana kwa sua actually akitombike ya sindu sa kwa mitandao ni either to shoot video ke yani wa kuska sindu sio onde na okay yani wa kwaranga channel cha kwa ke no we bangwa mondongi aibo kio bika webinda ose ina ke to kwatiania muno loto ke to kwatiania muno actually be interview wa mbekete be myake lintelu okay be interview wa mbeki na kuma motongo iyo pe wati na ndio kona na kona itana lisi wa dio na monenge nda to shoot tweke video ni nake na kana mutabia na mwanya to shoot wa dio to shoot wa dio ambia tweko na wese nini tio menda wakwa twane no twane nyina kinyetha ntu opeto kana ni nage ndungo mwati yo to kweka ni mwaiva na kana mweka kuiwa na to ke sethe no ndu mwendo ne kuthukuma nyina mweba by the way nyina mweba kwa for what services amwebea service nyina mweba ba ate to shoot ina mweba video ndike nenda ndenda kwake niwe wa kushutia video ewa ni shoot ya video okay ila to shoot nyina mweba okay lakini no identity ndo wewe yani wa wewe yani ni wewe yani wa ku upload kila kindu chonde chapa okay na wewe yani namulusita wewe au ngama yana ni yuyu ayo ro kiro ambe obeto kana o uro ambe obeto kana tani nake to kwatiania ayo no kina na kana agena nyana ambia kwishungulikia nyenya nyembene binafsi ayo ndese kwa endiata na actually nenda share wathi lino account ya kwa Facebook na andikio Jackson Mbithi na manda channel cha wewe naambia Lonzania we jinomba yune wakai naambia Lonzania na sio kana dina kuna ngia jirani ngebi na mwaka ndetia simwesu yake amgole na mwaka angole yake kwa ndeli na di YouTube na mbo na dina ya Jackson Mbithi ya kongo na channel yo ndo naambia ko ni asimu naambia ko ni we ni naambia ko ni awambe na jo kana ko ni alange mawe na ko ni ana ko ni ala munde mwende kwa site channel kwa nje channel kwa jana no chona chapyo na ko ni amana ko na ndiye mweta haya mawaza simu na modo me messenger ya multiply na mko yange simu haya mawaza na mbula ko namba yakwa na sasa simu ngena na mko ni lawo si na mko ya wani kuje channel chakwa ya at la simu na mbula ko namba na ila no gina elewa na yuna ambe yate ya channel twati ya chekara cha manele ya kilio butwa nyana kana acha wao sa itambia nao sana kilio mweke yanga hii no ndo inonyere kusania muno okay na kinduku cha yani cha kunaingia somo ibane lesson ni walani kidoji cha somo tiche somo nondo yu kume bindani yuyu koko biko monde nyena moye baigwa mondo ka manage channel chakwa cha YouTube nyembele mbidamsi ngeyo nkakuna mondo alando na ba ndino mitandao ni yakwa na naemwa ntiekala era ni wathi one magwege ya YouTube amawekare di nyana jaji nyembele nyenye yongamya na ngai ndipo yanga ya ngo binya no wesa wa kwitha ndana kuongamia industry no yakwa no nduke kanino yongamia channel chakwa umonde kitakiobo okay so wasisia kwa musanii pena need yana hata ukesele yu musanii no kuelewa mambo la mengi kao ndende no industry mambo ma technology mambo ma mitandao ukesele unaitha be mundu ukumurani ya channel seka na pages yake ni wisi what happens na we mwene pia no tona kuranzi ndusu no tona ku upload pepata mwa musanii kwesethia ayelewa kila kindu chonde kikikande no industry wese sa inge you may be inge ore ya mondo no wese sa inge you ta with your record you ta record yemundu ira wese yuta nyendia ndi your record yambe nyendia ese channel ke bingwa wata ona ndese ndo impati seki awa ona ndese ndo channel ndo no manage channel so you sa isu go changa wa akili we ndo tese you may be mondo ukwata you may be wamba kwata na mondo ele producer wagu na producer wagu na ikuele chana na bado ila we munjanja na we bingwa channel ndukere kilo bingwa channel ne mondo ebingwe ya channel na simu yesu yagu bingwa channel na simu yagu na mondo bingwa tumia simu bo bingwa channel chagu na ndukatiye mondo basi wati yagu izo yo sili yagu nduka cha channel channel chaku oyumpya kira wata twate kita wa Jackson Mbithi
mtandao wa YouTube diari ndo masito nitawa Jackson Mbithi iyo masito asweli. Okay. Musesi ya mtandao wa YouTube weselaba u Jackson Mbithi no kwetha channel chake na ende bine sisi ambadila sivu na wesetha ni wathi mwa na ende we subscribe nega nende wesetha nto amusupporti ni wa isi channel wesetha no wande na kuyana ende nendo isi ya kuzila mtandao ni witu wa Facebook Mutongo TV tu live kethano kwenda kuonana na itu iki ya comment yaku ningodha ngemesoma tuisonga nambe Mike Sioki ongatorongai well represented no mobea Mike Sioki ni mwini na ni pastor Jackson Madago ni kwa tionoti la senator wa Uasin Gishu kethi asiyetwa pau ni Jackson mtarajiwa reli tu leline na ketha Jackson mtarajiwa no mwezi nguna na crusade leli katula nitazi wa city Kimalu okay dina kuelewa David Kisilo pamoja mwako kakumuti Kitui mbete Kisilo katoti kuma kakumuti Kitui naende Jackson mtarajiwa nina kuona edha itarajiwa cha ni mwini by the way ya no kwaandika kwa comment tusome tuma nede okay atarajiwa Jackson utarajiwa kwekata yue we mwini whether we minister na we mutabania then wa sabale yaku ya wini na kwetha we mutabania success yaku ni chao like ni chao achieve ite then wa ministry na utabania wese actually ni sawa wewe hawe mwinya wewe hawe mutabania lakini nyemwe mama mwana ni dhani MC di okay nyene dhani MC yo na ndi no amekutana yo ndela ngona haya ma crusade ngona ni dhani MC wenda hata minister ta mwini ni dhani o mwini lakini mwana ni dhani ni MC usi MC ni dhani kiongozi ni wewe ya kwete ni batila nene ona ba okay yeah okay so ndo dawe preacher wathi no ningi yuta yakayikola ko utabane kanisani wathi waku ndo preacher na wathi nye maybe nini ngona chuchu lakini mono nyeni ya kuna live band live band la mic so on we live band we chao then wa win waku yuta ministry peke ndo wa achieve either wasi no boye mundu kana ukatabania ando na makatangiwa kuma wambia kuina ta minister achievement ndapana ja mwema kola bali lapana sia ona kanisa yango bingwa ko ela mwana ogere konji abana ogere bingwa kanisa okay na achievement wachieve it cha usofata mutabani inye ndinamba moja ndinamba watu ya elanga atu nyenda otavia kwao inye namba kuina ande konosia athi ko mambari yakanye ne mwini message langu nawe sio nyanga maete yae tiwo ngwasi ndeni wa messages iso sia kwe pa impact ila yete ndeni wa society ndeni wa maisha ma mundu fulani okamana mundu one na inie atereka maybe abo maybe ai akuita ngo na ngo ya thayuga kana bado actually yunya ndese ndo ngya ndiai na mondo mukwaka yoga lakini yono ni nango ndo mende yoge ya nango ndo ngi mayende yo ni kendo nanga waro message by the way itondo nini tondo ve wadio ni ve wadio na ni ometoke bangi egwina no kilwe ndaye Yesu mathethika bamukapindia no na ndo ngi mono ge ya ngaina oge ya ngona maitangi oge ya nango na mungu aende go mono oge nkweka so kwa tutabie kwa tole sipo wini ando matangiwa actually baby nana ye mali Mbass Park mali Mbass Park na gonie wathi wethi andu mabubu ona ndio na balangwesera we by the way celebrity the wethi abu the wethi amaonde masio aya actually na degoro na ona bangu na crusade ba lendi we kwa pastor kiro commander Peter kwa Peter bangu na crusade actually na mina kuina ni nona mono ge yangu na mamba te mamba Jackson nende go mono kio kweka Jackson nende go mono mbati yako ni nsio hivyo bwingwati yamba bwingwati o message o kweselando ni wase
Yeah. Omewa nisi we unasia ukaina makatangiwa. So me ka kwathimoti kutangiwa. Wese ila wono omundu aikwatia mado ele wanguswa. Nondu perengime wajula uyerete. But be tofauti ya kuguzwa na kutangiwa. Niko iko tetia nini tawathi wa andu matangiwe. Nini to message ili andu matangiwe. Matia ina hii tangiwe uyu muga wa Yesu no. We na wathi mo wasiau. Wena wathi mo wasiau. Ni wajula ni na we wathi nini tawa Kiswahili. Na nebitu ko ila nasio ne yokondo. Manya nini ta waicha dunia kwa me magi yebeba. Oitambwa dunia ni ndelu. Nendelu. You are the line in you because no be pay amount no ni on them bed. Ko ke the other ni kamwele tu ko no na ona mambabas. We ko na mose. Ala ni mwana we ono mundu agwere kathangu no amugole we asio maisha meba. Maisha la meko. Niki na Biblia yasia payondo moyo luande mondo ndene mekikie na Biblia yasia mweso ndo nambo bika anone mindo mawana ni ende wasethe lile niki na twinamba kona hadhala no se yo monde wa ndala marapa wendete wa kanisani yo monde wa ndia kanisani andora wendete ke umonde okwiko no thoku na kwiko no thoku na kwiko no thoku wo tabaua no ye mo binduka ni we gawe mo thoku nondo ni we ya wa ilo binduka you may be mondo rabi kwa ni ndeto na ndi wana habe mondo rabi kwa ni ndeto ko mondo wa ida idea wetelete dunia ya dhalile na yu ethane stories ya kumyongomba na ayuti ni mo misiongo la Yesu okie kendo kyo ni kendo cheo utona kwa asia kitona tuma to asia ndene ya dhalile nondo mondo asuta ya no make kite ne wona indelu wasisi ya wona indelu ne we se you no we se ni ebinda ila ngai wendao mina Neneva ila ngai wendao mina Neneva ni watu Sodom endo mina ila ibinda Neneva watu meda na ni akatabani Neneva ibinda Jona na Jona ewa ni ngai endo akatabani Neneva ukame matange no mina ndesu matangewe me ana makata akame matangewe no mina ndeba no mina ndesu na wene neba ke Jona ale yako ine neba abanga idintela ke wabangite Talasis na ni nini merine kano isiwani wala waiwe no ndo kitwa kitu soma yo wala waiwe the siwa yo ya mecha ni we se ya mbe yo dio na we mwene no we na we kiteke kwaso ba na eso kwa ba myamo ni ka jambu myemo mbe chenye ni kirara bimeda ke kyabe na echwa na edie ko yikirara imwete leta ya mumelia la mumelia 3 days ebune ko yo aindira utabe bane neba ba yene neba ni wana ila abikie bubu abika bubu kelelo chake ni ndiane neba yikara idele na we bila rabana jo ola rabana jane neba aja iri neba ndini mo ino kimo kwe kata cha mpaka andu angi mbwe ya neba matele mandu mata sindo sio andu maba mama di ndinge lakini alama atiwe we ya meobula kimena wia na ke iwe yona we matiwala wanengero ni ngai wete lile ona ndite otela na mo khulya ngai mwene neba kuona andu mata na kwe kata okutangiwa ko andu ame ba makasero tabwo ugo makekara makatangiwa lakini bala mese ugo matenda kutangiwa ayi no kodi mundu tese ugo na mundu weso ugo yu mundu weso ugo ne ambia kwe ko challenge ambe yongola Jackson utangiwa kabika ne ambia mbeka challenge ko unaona mungu mbeka ko challenge ne kana onaje no weso yeah lakini ino ni mulebi wa mundu ochonga wakakomero huye mundu tese mande kwani umusome mande bamwe tiake no yoka twe kineba mwisho kono matunda no kono ngayeka ekana noki lakini mundu ti mulebi mundu mulebi no daita lakini we mwene oka kweta ningwi na gospel oka na kweta ningo tabania ukethia yani we mwene ndo enda uzethia utwaitu lakini we mwene ndo thiata niki na Biblia asia ngayete la kila mundu abikia utangio onetha no wewie na no wikita ati no wetelwe muthono mwese kwiwe anyway ndinde nambo thala tu aya ndeti ndelu lakini ndia athelile nini kwa mundu la weso ugo na ndenda kwati ugo ni athelile kwa mundu la weso ugo na ndenda kwati ugo batwi mina a challenges ya
mwini upcoming si that tasiewa kwanza kwa ngwe yambu kwa pau nebo ngwe yambu kindu jambe atumekana hivyo asasa studio ku record nurilikana ndiwera studio lana record ya wathi wambe actually ndi record wathi wambe producer usu ambikine lyangili monza anathi na mbesa isu andabeti na wese isa isu ndi bandu wathi ndwa ndika ni sombese ndi bandu ne to amkutano ndi bandu ona yani wathi ko kubesa size no wako na namo kunya wathi ambeke yacho agwike Simon aya chwithia ni challenge ti sawa wanda wikyo ni challenge chwithia ni challenge ningi wako na au kone ambesa mbingi ngili monza au kone ambesa mbingi au kone ambesa mbingi ngili monza o wathi kindu jambe na size ndo na baita wa anonyo ndo na baita wa ko alete kwekata nikanda wewe na baita you urana wili kandena wa industry utanamba urayikalanya nasani kana urayikalana onasani mundu awonya mweleke ndu kwira akoilie notumikana ikindu jambe okay nunu mekirano mingi wenda wale one wekindo ndu wa mwini no kio yu ano mawikata mayo kutambwa saingiro no dio bandu no wale one wa mwana wa gwina no na ndo tambulikana saingiro no dio na ndo magwejo na maana ke ku kitaileta matanya na mundu aigwe kana ake endo kwa yo thomenda wiki ai you challenge kwa mana sia mwa yamba suka yani kilo kweka no yambe ya winiki area ute utambulikana na yano utambulikana ashukuru ngai abona ambe yuna no ona iko nange wa mo yanga iwa gwe munene wamba walewa ko wathi with a utatambulikana isu ni major challenge ya ku the way upcoming na ningi na ndina mondo kwe me actually ni wako na wathi wambe na nwenda wako na wakele na nako ni wana ngeli monza na mama wathi na wangeli monza ti sawa ndina mundu wako kwebya studio ndina mundu wako ku support ona ndina mundu wete kiwo kwetie uwithi yawe mwene mpene wina webinda yomo lakini owende ngaya yando abingiro myama yando nanga wa mama makulusidi na tando ne wakendo na otambulikana ona ila kwenye kanisa ndo nane nga wa mwana bathi kwe na ini withi makanisa ame na ini ingi muno withi kanisa ina ini atatu lakini ona achuma bangwa mundu perform ya umbe nane wa mwana no ndo akira kendini wake kaisa kigara kaisa kwane kana okiesejo weka lakini okaina wathi musio ando kila mundu kwenda iwe no lea kwitikeleka Steve wathi musio taweba okay biblia cia okay kanesa ndwitikelo Steve wathi musio taweba ando baini majeba meba yende bio mena wathi musio kwanza bio wathi usiweki wako koja nake ai yako nako ai magumela niki no ndo utambulikana okay ungama ngone kintu ungama sonje kebela kiu kini keberange ba kisonjo ba yote no yoka ungamilo pe wathi waku ina ni utambwa muno kwatulikile ni yule ni sawa tego we sawa okay we sawa tena ni yara mashambiki ni utambo wa muno maziana nondo wambu myapasa wambete ande kombinge ila kweli na degawa ni utambo wa muno maziana nondo wambu myapasa wambete ande kombinge ila kweli na degawa obi basio wazitie wenda perform wathi ba twimina bangiye gwina nokelwe nitaye yeso bangiye gwina nokelwe mathethi kaba mugabindia aya kalonda ambeo prepare mali nigenda wesethia ni twalika mando methe wa mesawa utambitwa perform wathi usui kila kindu chonthe chekeka maisha ni mamundu nwithaa na masomo somete so ni chao ulanite yulwa wathi na music industry utesi utambitwa ulika kana wiliko na so far no spend it binda ya sente ni wathi ni chao usomete yukelenya nasomie yukela nambike nasomie ni kana ndukaiki mundu ona evano ndukaiki mundu kila chakuo kuna chuchu wega na ikwara balo ya ukwete ona leo yani balo thoko mawe ndukai ndio kwindi karibisha ndo ingine no amboka yako nimesa kuitamboka nje nimetamboka nje wewe pala yesi weketa matumaini maku ndukathoche mundu okay ona evano aya wase with IMC ni wenda kwina live band ni wenda kwina crusade mundu nda kubikia
atona kupikia. Asante mama Steve Mwema. Wali kanisa. Nyene ni rani MC. Ela na crusade yaku. Nyene ni ongosa crusade ngakia metala misio muno ongosa pastor ngakho cho katabanya. Ela na chathi. Nyene no ka chathi ngakunia chathi ngakose ambesa. Chathi chandeo ngahengone mwaito tia losi chathi chonde. Lakini nabika chathi ni kwa namba ya. Tione girambiki. Namba ya. Ngabona chathi ke ko kanisa. Aya. Wembenda wailongwa jana nambeno ya simo ngonenge osakala ngonenge nambeno na nambeno na onenge ongone simo ombeti crusade kana ombeti chathi ombeti alosi isindisa madembos 0745 95 28 39 0745 95 28 39 adhimwa mono na mitandao yako. Mitandao ya kwa YouTube naitwa Jackson Mbithi. TikTok Jackson Mbithi. Itawa TikTok kanaita. TikTok Jackson Mbithi. Facebook Jackson Mbithi. Endo ni follow pa na uyati mono nengai. Okay. Ndi nemo bya mono nemo byando bika studio ya Mutongo TV. Asante. Naende musayise ne muthia wa kilungu cha weno muthenyane wa omunthi ni tawa Steven Mwema tu na Jackson Mbithi. Kalonda athoke la mali. Yes,